Helo i chi gyd. Enw i yw Nerys ac rwyf wedi bod yn ymwneud â chyflwyno sesiynau Cemeg Carlam, boed hynny yn cyfnod llwyddol 4 neu cyfnod llwyddol 5, ers nifer fawr o flynyddoedd erbyn hyn. Yn wir, rwyf wedi bod yn rhan o'r ymgyrch, ers yr ymgyrch cynnar yna o Power Up. Hello to you all today. My name is Nerys and I have been involved in delivering Carlam chemistry sessions, both at Key Stage 4 and Key Stage 5, for a great number of years by now. In fact, I've been involved since the Power Up campaign that took place very early on. Initially, and possibly selfishly, my intention at the start was simply to help support my own pupils at my school, having recognised the problems and difficulties experienced by them post-COVID, and having also seen firsthand how they had benefited greatly from accessing and watching the first sessions presented by some of my colleagues. I was therefore keen to be part of a team of such a professional and experienced teachers. Together, we had the common aim of supporting our pupils and help them regain their confidence in their own ability following such an unsettled period in their educational journey. I ddechrau, ac o bosib yn hunanol, fy mwriad ar y dechrau yn syml oedd helpu gefnogi fy nisgyblion fy hun, ar ôl cydnabod y problemau a'r anawsterau brofwyd ganddynt ar ôl Covid, ac ar ôl gweld dros fy hun hefyd sut yr oeddent wedi elwan fawr o gael mynediad at gwylio'r sesiynau cyntaf a gyfrannwyd gan rhai o fy nghydweithwyr. Roedd yn awyddus felly i fod yn rhan o dîm o athrawon mor broffesiynol a phrofiadol. Gyda'n gilydd roedd gennym yn nod cyffredin o gefnogi'n disgyblion a'i helpu a ennill eu hyder yn ei gallu ei hun yn dilyn cyfnod mor ansefydlog yn ei taith addysgol. Fel ystyniad eisoes, rwyf wedi cynorthwyo i gyflwyno sesiynau cyfnod llwyddol 4 a chyfnod llwyddol 5, ac mae'r datblygiad i gynnig pynciau anghyrraedd ynghyd ar eu craidd dros ychydig dymorau diweddaraf wedi ei groesawu gan ddysgwyr, athrawon a rhieni fel ei gilydd. Gallaf ddweud hyn gyda sicrwydd gan fy mod yn ddiolchgar fy rhiant fy hun o fod gweld y manteision am y rhaglen Carlam wedi cynnig ein plant fy hun. Fel pennaeth cyfnod llwyddol 4 yn fy ysgol, rwyf hefyd yn ymwybodol iawn fod fy marn i yn un sy'n cael ei rannu gan lawer o rieni eraill. Mae bob un ohonynt yn cael ei chyflwyno i adnoddau Carlam fel rhan o sesiynau rhieni cefnogi eich plentyn ac yn helir gennym ni'n yn ysgol yn flynyddol. Dyna faint o argraff mae'r ymgyrch nid yn unig wedi cael arna fi, ond hefyd ar yr uwch dîm arwain yn fy ysgol. Ac mae'r ffaith bod bob sesiwn yn cael ei recordio, a bod dysgwyr yn gallu cael mynediad iddynt pan fo'n gyfleus iddynt hwy ac y gellir rhai yn ymweld fwy nag unwaith, yn rhoi'r rhyddid iddynt ad gyfnethu ei dealltwriaeth heb y pwysau o'r angen gwneud hynny o fewn amserlen gaeth neu o fewn yr hyn y mae'r rhai dysgwyr yn teimlo ar y degau i fod yn amgylchedd dan bwysau yn y gwersi ysgol ei hunain. As I previously mentioned, I have assisted in delivering both Key Stage 4 and Key Stage 5 sessions, and the development into offering both core and non-core subjects over the last few seasons have been welcomed by learners, teachers and parents alike. I can say this with some certainty, as I'm grateful as a parent myself to have seen the benefits the Carlam programme has offered my own children. As the head of Key Stage 4 at my school, I'm also very aware that my opinion is one that is shared by many other parents, all of whom are introduced to the Carlam resources as part of the Supporting a Child parent sessions held by us as a school annually. That is how impressed not only I am, but also the senior leadership team at my school are with the campaign that Carlam run. And the fact that all sessions are recorded and can be accessed by learners at their convenience and can be revisited more than once allows them the freedom to reinforce their understanding without the pressures of needing to do so to a strict timetable or within what some learners feel at times to be the pressurized environment of the school lessons themselves. These sessions have also enabled me to adapt my own teaching practices as well. One of the main advantages by now, following numerous series of sessions, is that we as a team have been able to cover so many different topics. For chemistry, for example, I'm confident that there are by now very few topics that we have not prepared a session for, offering pupils across Wales a wealth of valuable resources.
all of which are specifically tailored for the syllabus of the WJC, of course. Mae'r sesiynau yma hefyd wedi fy ngalluogi I addasu fy arferion o ddysgu fy hun. Un o'r prif fanteision erbyn hyn, yn dilyn cyfresu niferus o sesiynau, yw ein bod ni fel tîm wedi gallu ymdrin â chymaint o wahanol bynciau. Enghraifft, yn Cemeg, yr wyf yn eitha hyderus mae chydig iawn o bynciau nad ydym wedi paratoi sesiwn ar eu cyfer erbyn hyn, sy'n cynnig cyfoeth felly o adnoddau gwerthfawr ein disgyblion ledled Cymru, bob un ohonynt wedi teilwra yn benodol ar gyfer cyrsiau cybac. O ganlyniad i gael cymaint o sesiynau wedi recordio ar gael yn disgyblion, mae ddigwyddiad eithaf cyffredin bellach fod mod yn gosod y dasg o wylio sesiynau penodol i'n disgyblion fy hun fel tasgwedd cartref, enghraifft. Mae hyn yn galluogi'r disgyblion I gael sylfaen y gallwn wedyn adeiladu arno o fewn gwersi, gan sicrhau bod bob munud o bob gwers yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf. As a result of having so many recorded sessions available to my pupils, it is now quite a common occurrence that I myself set my pupils the task of watching specific sessions as a homework task. This enables the pupils to have a foundation, which we can then build upon within lessons, of course, ensuring that every minute of every lesson is used to the fullest. I'm also aware that the keenest of my pupils regularly access these sessions independently throughout their Key Stage 4 and Key Stage 5 studies, as a way of analysing the depth of understanding they have on certain points, and then use them to reinforce their understanding even further. This task is so easy for them to carry out independently, as the website itself is so easy to navigate with the search facility enabling them to easily access the support they require quickly and effectively at any point. Rwyf hefyd yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o'r disgyblion brwd sydd gennyf yn cael mynediad reolaidd i'r sesiynau yma yn annibynnol trwy gydol eu hastudiaethau cyfnod llwyddol 4 neu cyfnod llwyddol 5, fel ffordd o dadansoddi'r dyfnder dealltwriaeth sydd genddynt ar rai adegau o'r flwyddyn, ac yna neu defnyddio I atgyfnerthu'r dealltwriaeth honno ymellach fyth. Mae'r dasg hon mor hawdd iddynt ei chyflawni yn annibynnol, gan fod y wefan ei hun yn hawdd iawn i'w liwio, gyda'r cyfleuster chwilio yn ei galluogi I gael cymunediad hawdd at y cymorth sydd ei angen arnynt yn gyflym ac yn effeithiol ar unrhyw adeg. Fel yn gobeithio I fod yn hollol glir erbyn hyn, rydw I mor falch o fod yn rhan o'r tîm mawr ac ymroddedig o athrawon erbyn hyn y mae Carlam yn ei defnyddio, ac yn gobeithio gweld yr rhaglen yma yn parhau I fynd o nerth I nerth felly. As I hope this clip has shown you, quite clearly by now, I'm very, very proud to be part of this large and dedicated team of teachers at Carlam U's, and hope to see the programme for that reason continue to grow and go from strength to strength. Pnawn da I chi.